بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما ورسول الله صلى الله عليه وسلم أما وهدي الله سبحانه وتعالى أمانات دات يا رسالة دا تكليفكو يا رسالة أولي مردم بيب خديجة مسلمان بي تجنينا وتجدراهيم مردما أولي مردم بيب خديجة مسلمان بي وراندا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كسانينا يه وقت علي بن أبي طالب مسلمان بي 10 سال تي رسول الله الوقا زندگيكو راندا أبو بكر الصديق كمردنا بالغينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراه بتا سانقات بتا ولي مردم بي ميتيا بي انكارا بي فكرة مسلمان بي وابو بكر ما زانش راندا چطور شروعكو تبليغكو اسلاما چه مسلمانا مهمينا عظيمينا مردم مسلمان بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا رسول الله زمانا رسول الله الوقا يكي هستا نامني زيد بن حارثة. زيد بن حارثة چطوريني زيد بن حارثة بيب خديجة يا هم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سانكو بيب خديجة وت برازاتك نامني حكيم بن حزام بن خويلد. حكيم قواق واشتي هربتو شتا شاما همي ملك شاما شتا تجارتا ما يك كساني بچكي نوكري بيار من واسطة. فحكيم بن حزام شو شاما آتك بازار همدا نوكر بوها كنا ديتي چوكي ما شاء الله شر رنگي كساني چوكي صورتي شر سبيتي شر رنگي ये हमदा बुहा बिया गए फहकीम बिन हिजामा जो ये चौक चतोय दा बुहा बिता ये बलाही يعني مردمان توكا चौक बिता يعني وتم قوم توكا يعني شيخ نامدار بالتقان لكن دورة زمانا هنشو بيتا هركس كلا دارتر بيتا يعني شتا دوزيه كتا چوك شتا سراقا چوك دوز تقان پدن بور تقان ديك مولك بوها بتقان فهنشو زيد بن حارثة مات دراتك شوت ملكا عشان ملك شامي أردنية مجا همشي زيد بن حارثة وتشوكي ماتي درات شوت ميتقاشتان دق ميتقي دق بازاري ديري همودا مردم چارا فهمشي يه ملكي نزانت زيدا درات كو چوكا لعبكا همي دوزان چيسكو دو سي چوك همشي قوما آرتي همدان شاما بوهاي كو دا इसी पे हारिसा हर जगह थर्रेत हर जगह शुहाज को ما चौका शुहाज कनो चौका يعني انام يركتار من चौका بيار انچو جائزه انچو انامي هسته انچو هشتري من ديون انچو مالي ديون انچو سهري ديون تر دراني ملكاشيا هم يكين चौका وچوكي शुहाज को ईदी जोश को मुसाफिरी जोश को हर कसात जोश को काफिला मर्दमी जोश को चीन चौक के بازاران شو جوستی کو همدا نوکر بوها کنه همدا شو جوستی کو هر جگه اعلانی کو که چین چوکیه چین مثل آی چهره رنگ صورت چینی عمری این چوکین کسانی چوکیه فهر کس نزانته یه وصفه حکیم بن حزام آرت مکه وتتريدا خديجة رسنت خديجة زو زيد بن حارثة لوقا نوكرة راندا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيب خديجة چيستكو رسول الله دا قوشت يا رسول الله ये मिनी तोहफे बिजीरी चौका ये नौकरा बिजीरी थी فرسول الله زورت همدا کاره رسول الله لوگا کاره بیب خدیجه لوگا رسول الله لوگا کار ये چیزی بچه که کسانی کار ये چیزی راهی ده فهچو 2-3 سال رند اگر رسول الله پیغمبر نه اگر رسالت نازل نه اگر وحی نیاد که اگر جبرائیل نیاد که 2-3 سال رند یه زید پتا حارثه اشکو یه تیچوک مکه هسته مکه بازاره یک مردم نامنی محمد همشی لوگه مردم دیتا چو هنچو تو گوشه فهنچو قلبی شپت شبی انداز قلبی حارثة قلبي وتبراتي زو بلاهي قافلي زو بوريكو چه تحفيات چه مالات چه لهتي هشتري آرت لهتي سهري آرت من روت
چوکا لازم آیام بوها زورتا چندگ مول کیا هنی باید ما هر چی لوٹا مال پیسہ لوٹا ما تو چوکا واپس کارو آت شواچا مکہ رسے مردمی توار جتا گوشتی محمد کجے محمد فمردما اشارہ کو گوشتی آئیے تو محمد آت رسول الله کرا محمد گوشتی حارثه گوشتی حارثه ما من نام حارثه من چوکی بی تمام مزنی مردم ما سردار وت ملکا ما چوک راه داتا دیگ بازارش تگن چهمودا بازار مردما لحت دوزته آتکه شامه بها کتا ما اشکتا هنی تیلو گه شما بها زورتا چه شاما مزانا شما بها زورتا ما آتکه مارا مال گونه مارا سهر گونه مارا هشتر گونه مارا هر چی تو بلوتا ما یو چوکا مارا بده مقابل پیسوام همه پیسوام بزیر یه چوک میگه نه فگوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشتی جواب دا گوشتی من دیگه شباره گوشتی چیه من گوشت چوکا توار جنو چوک هر با قبولی کش ما آئی پیته آئی گوشی من ناکوگه قبول کن یه هبرا من مال نلوٹو رنده چوک شمیگه چوکا بزیره بروه گوشت بس یک شرطی گوشت یک شرط چیه گوشت هر با قبول کن شمیگو ما بیایته هر با قبولی نکو گوشتی من نرم من واپسی نکنو لیکن هر با زانتی شما آئی پیته آئی شمی ویت مردمه شمی چوکه ما هیچ مالا شمی مال بزیره ویت مالا و چوکا بزیره بروه و رنده هر با قبول چوکا شمیگا قبول نکو گوشتی من نیایو ما واپس نکنو گوشتی هنچو گل بیتا خوشحال بیتا گوشتی چیه ما اشکتتی نام ما اشکتتو چیه مردمیه تو لاحکی مردمیه لیکن هنی چمان وقت گنده گوشان وقت اشکنه تی هبرا تی افعالا ما وقت گنده گاهه فهنچو خوشحال بیتا نیشت همدا مهمانیا توارج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محمد حارثة زید آت کرسه يعني وحدي كسان بیتا لكن بتاوتي غزا يكين چوك بيتا يعني بي انداز شاهن چو مهربان بيتا گئے چوك سرا بيتي دي وتناكوگي دي لكن هنچو چهري بدل بي ملور ترت زيد وشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد گوشي يا زيد شيا توزانه گوشي هوشي من بيته وشي زانه گوشي هوشي من ناكوگه گوشتي شا زيد یہ آتکگا انچو زحمت کشته آتکگا انچو راه تیرنده تو امراه بی بروگو وشتات زید هیچ نگوشی گوشی زید تو روی برو وشتات گوشی تو جواب بده چی گوشی نه یا محمد من ترا هجبر انگار نکنو بوت پیت ناکوگ مات کرد نرو فعجیب بی حارثه زید پیت عجیب بی هنچو بش هجم گیبت زمین نیجاز پادان گو ما لگت کو زمین سکه گوشتی زید ما اینچو زحمت کشته اینچو من تشتاج کتا دراهی ملکان ترتا دراهی شهر ما گشته گو چنچو شهر شیاجت حارثه چنچو شهر هستن شهران کتابان تو کشه شهر جت زهیری جت و چوک واسطه چنچو من پول هرج کتا هنی نلوٹه بیایا من گو ما تو بادشاهی بیه تو سردار چوکیه لوٹه همدا نوکری بیبه لوٹه ایدان چو هنچو نوکر به ترا بوها کنه ایدان وودان چو پسی ولا که دلوتی تابا چو کسانی نه جواب بده گوشی حارثه و چو کس زید گوشی جواب بده بره امراه پوچا بیار بره ره رنده زید گوشی من پی تو یه انسان نزاره گوشی تو یه انسان نزانه چیز من دیتا تو ندیتا یه ساحت رسول الله صلی الله علیه وسلم هما دمان توارجه زید دستی چست کو گوشتی یا معشر قریش مردم مکه مردم شما درو باش کنه زید ابنی زید من چوکه یریثونی و ارثو دمه دمي ودمي دمه زيد من چوکه ما آیا میراث کنو آی منا میراث کن من هون همای هونه آی هون منی هونه
فهم يا هبرا وتشوكي كوشا وهدي قتر شيء ساعة رسول الله يا هبرقوا زيد نام بي زيد بن محمد، زيد نام بي زيد بن محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بورا رسول الله تشوكي فيه ساعة رسول الله قواشتي زيد بن محمد آي بيتر خوشحال بتا آي ناكوك خوشحال بي آي مات خوشحال بتا ما يتشوك الحمد لله ولا ما قواشتا نوكريه هن إذا بوهاي كان قال وقال راهدا هنينا وتشوك حسابكو تبنيكو فيه ساعة خوشحال بتا ما يتشوك يعني شين جاقا هي ما رنا لوتي جاقا لوتي بيشك يعني طبقة نوكر طبقة أولي مردم إسلام بتا زيد بن حارثة، تشوكا أولي مردم إسلام بتا علي بن أبي طالب، تجنينا أولي مردم إسلام بتا خديجة بنت خويلد، تمردينا بالغنا أولي مردم إسلام بتا أبو بكر الصديق. يه أولي إسلام توكا أولي مجموعة شان نام قوشا السابقون الأولون، يه السابقون أولون هما أولي وقتا أولي إسلام أولي تبليغ رسول الله يه مسلمان بتا. وهنشو يه أولي وقتا باز مسلمان بي باز نفر شروع بي إسلام داخل بكنا هما ماش بازان 5 نفر أبو بكر الصديق تبليغ كتا إسلام داخل بتا. وها أبو سلمة ابن عبد الأسد مخزومي إسلام بي، عثمان بن مظعون إسلامات، عثمان بن مظعون دبرات إسلامات، عبيدة بن الحارث إسلامات داخل بي، سعيد بن زيد أبو عمر بن الخطاب ناكزاته وجنا، فاطمة بنت الخطاب مسلمان بتا، أسماء بنت أبي بكر الصديق أبو بكر شوكا مسلمان بي، الأرقم ابن أبي الأرقم مسلمان بي، أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي مسلمان بي، عمير بن أبي وقاص مسلمان بي، عبد الله بن مسعود مسلمان بي، مسعود بن ربيعة مسلمان بي، وعياش بن أبي ربيعة مسلمان بي، وجنا أسماء بنت سلامة، خنيس بن حذافة مسلمان بي، وهنشو بازي مسلمانية، جعفر بن أبي طالب مسلمان بي، أي جنين أسماء بنت عميس مسلمان بي. وهنشو ياكي شروكو مكة مردما تاب داري كنا إسلام داخل با، هنشو بس إعلان نكنا سري طريقة شي آيا وشي هبرا تشير بده. وهنشو بازي مردم مسلمان داخل بإسلامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.